ter di kgasang ka tlhamalalo tota go tswa toropo kgolo Gaborone ke Benson Putego makore di tibolegela ka ditlhogo. Lefatshe leno le itamile go itepatepanya le go tlhagoga ga malwetse a pefela a borai. Mafatshe a Botswana le Namibia itlama go tswelela ka go aga seporo gareng ga mafatshe o mabedi. Mo go tsa mafatshe a selepuso ya Amerika e nama e eme pele ka go tsenya mo tirisong lekgetho la 50% mo dithotong tse di dikanditswa kwa mahatsheng a Europa. Kgaitsedi yake a Mantle Babili o tla bo a tolokolola ka puo ya diatla. Wetso madume. Motshwarela tona wa lephata la botsogo Re Lawrence Okeditse o supile fa lefatshe la Botswana le itamile go itepatepanya jalo le go tlhagoga ga malwetse a pehela borai ka go tiisa ditirelo le ditsamaiso fa go tla mo go sekasekeng le go direng jalo dipego mo go se sebakang dintsho mo setšhabeng. Re Okeditse o buile se kwa phuthegong e tsweletseng ya malatsi a 5 ya mortality surveillance mono toropo kgolo Gaborone. Pego ka botlalo ka o na le thata Motlhanka. E re jaaka matshosetsi a botsogo jo bo sireletsegileng mo setšhabeng a tsweletse ka go gola lefatshe leno le lo le ikiteile sehuba go mekamekana le diemo tseo. Molaetsa go tsweng mo phuthegong e tsweletseng ya malatsi a 5 ya mortality surveillance wa nna motlhofo go dira tshedimoso ya leso e akaretsang nako, dingwaga le se se bakileng leso e se botlhokwa hela mo dipatisisong mme e ka thusa mo go direng ga melao le ditshwetso tse di ka bolokang matshelo a setšhaba. Your program is a critical component of where we are headed, and it is a critical component in our ensuring that we make a case for a national health system. Se lang go se dumelana ha ke sone se se yang gore thusa go diragatsa lenaneo la rona la setšhaba la botsogo le gone go ka kabakanya ditirelo tsa rona tsa botsogo botoka. Ultimately be put to good use and even guide the distribution of provisions for our healthcare system. Lehatshe leno hela jaaka a mangwe le ntse le sokola go ntsha dipego ka botlalo ka se se bakang dintsho mme ebile ka COVID-19 go ne ga senoga ga le sa ipaakanya go lwantsha malwetse a tshwana joo. Ke ka moo tsamaiso ya ba Africa CDC e itebagantseng le go dirwa ga dipego tse di tseneletseng tsa leso ya 2022 e le botlhokwa go ka kaela ka botlalo mahatshe mothala a tshwanetseng go dirisa go dira dipego ka leso. Africa CDC decided to work on developing a continental framework that provides recommendations. Africa CDC ka lenaneo le ra go thusa mahatshe go dira tiro ya go ntsha dipego tsa loso tse di maleba go a thusa go taka mananeo a tsepameng a go thibela le go lwantsha malwetse le gone go a ipaakanyetsa. Helps us to prepare early but also respond early in times of epidemics or emergencies. We hope to engage in an open and constructive dialogue. We will examine our current... Ra go sekaseka ditsamaiso tsa botsogo tsa rona re bo re taka methale e mešwa ya go di tiisa le gone go tokafatsa ditirelo tsa rona tsa dipego tsa dintsho. Quality and the use of the mortality data across the health sector. Phuthego e tswile go maitsanape ba botsogo ba dipalopalo le ba tsamaiso go tswa mo pusong le makalana a ikemetseng mme go supiwa ha se ka ya lehatshe leno la Botswana le tsere kgato ya ntlha go fetola tsela e le bonang loso gore le kgone go sireletsa matshelo a batho. Barui jalo kwa kgaolong ya borwa ba kopile go tla ka methale ya go thusa go ntsha dikgwa tse di amang boleng jwa phulo ka jaana di kitane thata mo mafelong a lehatshe leno ka bontsi ebile di ngotlile lefatshe le ntseng e le mafodiso a konokono. Se se builwe ke mothusa mokwaledi kwa lephateng la lefatshe le temothuo mme Seeng Manne kwa polasing ya Ngwadiroto go bapa jalo le motse wa Mogotshwane jaaka barui ba kgaolo eo ba borwa ba ne ba kopane ko go abelana kunkuru le maele a thuo e ka ntshang maduo. Pego ka botlalo ka Emmanuel Rapoa. Barui ba ba dikgomo ba kopana jaana ngwaga le ngwaga ba eteletswe pele ke mokgatlho wa Southern District Beef Farmers Association go ikeleka sentle go bona gore tota fa go sa tsamaeng sentle teng ke fa kae ebile go ka baakangwa jang.
kgwetlho e boele go wela tlase ga dipalo tsa dikgomo leuba le le tsamaelanang le phetogo ya loapi dikgwa tse di ikadileng fa leruo le ka hulang teng ga mmogo le melelo ya naga e lailang yone phulo e ka tisang dikgomo mono gae. Ya ka le itse gore ba bangwe ba re ka nama ya rona ba re ba tshwanetse gore nama ya rona e be go na le assurance ya gore ga ra kgotha lehatshe ga ra kgaola ditlhare. So ke bona ba e leng gore partner le bone gore go a pele re bone gore kgang ya bush encroachment re lwantsha jang as the government mme hela re tla tlhokana le lona gore re partnere mmogo re tsamaye mmogo re ye pele. Ene ke dumela gore thulaganyo tsa go nna yana di re ha tshono a gona gore re nne re bone gore re ka dira jang ra tokahatsa thuo ya rona yang gore re kgone gore re nnele re nna commercial re kgone gore re tswe thata mo go ikegeng ka sentse re ikegile ka sone re le hatsi re ikege ka tseleng gore se ka kgona gore se sustainable kana se kgona gore ne so sa senela ru re itse gore block ABC mo gangwe ke di append re kopa di plus ba ga etso tse re leng ke tswa mo len body a bo le 109 re di siri ka madi a di million tse dintsintsi ga ke tse o dinyeletse ka nne ka tswana mo len body tsa SO2 wildlife management area e bidiwang SO2 di bewe barui. Fela katlego ya barui ba e bo itetswe ko bomoroko fa ba ka ikanya go tshwaragana go inaakanya le methale ka tsisang maduo a tlhokegang le fantswa go na le dikgwetlho. Contribution ya di-association ga re le rona re e bone le mathabeng gore ba le di-member tsa gago re kgone go bona dikgomo dita through association dita ka di-member tsa dita ka association tse ke tsa maloko a rona re ka tswela ra kgona go bona gore re ka bua gore re ka thusana jang. Dithuto tse ntseng di rutiwa gana ke tsa gore di tsenye mo go rona re le difamara di tsenye mo go rona re le botsadi e tla re ha re tswa ha re ye go hetola diemo. Thuo ya kgomo e lejwa e le nngwe tsela ya go imolola lefatshe leno mo go ikaegeng ka ditswammung thata mme tshwanetse go dirwa ka tsela e ka bakanyeng go oketsa metswedi ya dipoelo go ungwela morui le lefatshe. Emmanuel Rapoa, BTV News, polasi ya Ngwaderoto. Mafatshe ya Botswana le Namibia a tsweletse sentle bontle mo dithulaganyong tsa bone tsa go aga seporo sa Trans-Kalahari Railway Line. Tona wa dipalamo le dikago Renwa Sherikgweri Salakai le molekane wa gagwe go tswa Namibia. Tona wa ditiro tsa puso le dipalamo Re Veiko Nekundi ba ne ba kopane ko Kasane kwa kgalonjalo ya Chobe go buisana ka tiro ya kago ya seporo seo se go dumelang fa se tla tlhofatsa metsamao ya batho le dithoto magareng ga mafatshe ka bobedi mmogo jalo le kgaolo ya Afrika. Ke a leboga eole wa bega. Ene ya ka ngwaga wa 2010 mahatshe a Botswana le Namibia ba saena tumelano ya go aga seporo sa Trans-Kalahari Railway Line. Tiro eo ga ise simolole matona ba maphata a itebagantseng le dipalamo le dikago mo mahatsheng a ba kopana go buisana ka go tsweledisa kago eo go hegosa go agiwa ga yone ka jana go tserolo baka. You will agree with me, Co-Chair, that this is what the Trans-Kalahari Railway Line represents and stands for. It was clear from the meeting of our two presidents last week, President Advocate Boko and President Nandi Ndaitwah, that the TKR is very key to their future collaboration efforts and remains their solemn promise to put our people back to work. What we need is a smart rail transportation system that will pull our people from isolation, bring them close to one another, and give them work, as well as turn their quiet villages, towns and cities into thriving commercial centers and tourist destinations. Botswana and Namibia entered into the Memorandum of Understanding for this ambitious project back in 2010 to pave the way for the development of the Trans-Kalahari Railway Line link. In 2014, we solidified our commitment by signing a bilateral agreement, specifically addressing the trans-boundary lines development, including cold storage, conveying, loading, and additionally ancillary facilities near or at the port of Walvis Bay. 15 years since then, little to nothing has happened. We still do not have a single kilometer
of this railway line constructed. It is extremely worrisome today. We are still at the planning stage. Whatever went wrong in the past 15 years must be avoided if we are planning for success. Seporo se sologetse go thohogatsa metsamao ya batho le dithoto ga mmogo le go godisa itsholelo mo kgaolong ya borwa jwa Afrika. Honorable Minister, if the aim is to facilitate trade, movement of commodities and people, not only between Namibia and Botswana, but under the umbrella and aspiration of Africa Continental Free Trade Area, this rail corridor needs to come to realization sooner rather than later under our terms of office. It is, however, encouraging to see that this initiative has started to gain momentum, because this development does not only promote trade but also act as a catalyst for economic development in the sub-Saharan Africa. All this is done to ensure we effectively facilitate trade, enhance cooperation between our two nations, and deepen regional integration. There's no reason why we can't do this. However, Comrade Co-Chair, it is also time for us to acknowledge a very difficult truth. Godimo ga moo, baitseanape ba re itsholelo ya borwa jwa Afrika e tsile go gola ka selekanyo sa 4.2% monongwaga. Ka jalo, tiro ya go aga seporo magareng ga mahatshe ka bobedi e tsile go thusa beng gae ga mmogo le kgaolo ya SADC ka kakaretso. Ke a leboga eole, BTV News, Kasane. wetso go mosupologo dikgang ke tsa Botswana Television tsa nako ya bosupa ga re tswelela. Makastrata yo mogolwane wa kgotla ya ditsheko ya Extension 2 mono toropokgolo Gaborone Kamogelo Messi o tsholetse tsheko ya molato wa kgothoso e neng lebisitswe Metsaone re boeleng yana fela a neng a falola leso ka tshoba la mogodu morago ga gore mmelaelwa yo tota ba belaelwa ba le lesome ba bolawe ke badiri ba itshireletso kwa kgaolwaneng ya Phase 2 mono Gaborone. Tswetswe sala morago mokwalo wa mmueledi wa ga re boeleng re kgotsitse dingaka gae yone nga tlhalosetsa lekgotla fa puso e paletswe tota ke go lomaganya mosekisiwa le molato go teng o dirile wa bogodu le kgothoso ka dikgoka. O nkutlwile Thamage wa bega. Makastrata Messi a re ba bosekisi ga ba le re bosupi jo bo nonofileng jwa gore pele ga tiragalo ya kgothoso a babelelo bao ba lesome ba bone ko ntlong ya mosekisiwa ba ithulaganyetsa go dira borukutli jo jwa go kgothosa le gore a mosekisiwa re boeleng e ne le bontlha bongwe jwa thulaganyo eo. A re bosupi fela jo ba bosekisi ba ikaegileng ka jone ke gore lebokoso le ne le tsentse madi a fitlhetswe morago ga kgothoso le ne la fitlhela ko ntlong e re boeleng a neng a e hirisitse le gore madi ao a ne a bonwa. Messi o tlhalositse gape gore ba bosekisi ga ba neela lekgotla ditlhaloso tsa gore badiri ba itshireletso ba ba tsileng pele ko lefelong la tiragalo bao ba bona babelelwa bao ba lesome ba hulwa le go bolawa le ba ba neng ba ntsha re boeleng mo lefelong le tiragalo ke eng ba ne ba sa tle go ntsha bosupi fa pele ga lekgotla. Messi o ne a tswelela ka gore ga gona bosupi bope jo bo kang gore a mosekisi wa re boeleng o nnile le seabe mo go hulaneng ga baitshireletso le babelelwa bao ba lesome kgotsa ene o nnile le seabe sefe mo pulanong eo. A re se saletseng lekgotla jaanong ke go akanyetsa fela se se ka tswang se diragetse selo se sa berekeng ka jaana lekgotla le sa bereke ka go akanyetsa. Mo go tse dingwe Messi a re basupi ba puso ba ne ba gapana ka masupi a bone. Makastrata Messi o ne a wetsa ka gore go maleba gore a dumalana le kopo ya mmueledi wa ga re boeleng ya gore mosekisiwa ga ana kgang epe ya tshwanetseng go e arabela go ya ka Section 180 Subsection 3 ya Criminal Procedures and Evidence Act, mme ka jalo a tshola tsheko ya molato wa kgothoso wa neng a o lebisitswe. O ne a boa gape a laela gore madi a 986,470 pula a neng a kgothusitswe Company Security Systems a busediwe beng ba one. O nkutlwile Thamage, BTV News, Extension 2 Magistrate Court, Gaborone.
Nkutswile Thamaga tsweletse ka tiro ya gagwe ya go rega dikgang tsa kwa dikgotleng ka tsela e tsialo. Ha re tswelela mothusa mokwaledi wa lephata la tikologo le bojanala mme Abigail Khumoyame o gwetlhile banni ba motswa Mopane le tikologo go inakanya le go tlhabolola mahama wa bojanala ba dirisa ngwao. Mme Khumoyame o tlhalositse fa go dira jalo e ka nna tsela nngwe ya go somarela ngwao mme ebile ba tsweletse ba godisa itshwelelo ya lefatshe ka go ngoka bajanala. Mme Khumoyame o buile se kwa moletong wa ngwao o neng o bitswela gote kwa isong o tshwaretswe jalo kwa Mopane ka tsatsi la matlhatso tsatsi la maapeo. Moletlo wa kwa isong o maikaelela one le go somarela le go ngoka bajanala ka tsa ngwao o tla jana morago go itemogela fa ngwao e tsweletse ka go nyelela. Moletlo wa kwa isong o kopanya baitsanape ba tsa ngwao go tla go arogana le kokomane e tswang ka tlase dikgang tsa ngwao ga mmogo le go tsosolosa serodumo sa ngwao ka go ithabolola le go ngoka bojanala. Bonkuku go ngolongo ba leng teng e seng hela mo Mopane ba simolle go phutha bana ba ba rute ka dingwao tsa Setswana ba ba ruta ba lokolisong ba ba ruta ba le ha ba teng ba le teng ka gore le ona ngwao kana ya hetoga mme go na le dilo tsa botlhokwa tse tshwanetse re itshwara ka tsone ke gone go ruta ngwana o mo ruta o le mogolo. Moletlo ona o tla tsisa bojanala kana maikelo ke gone gore batho ba tlo go bona dilo tsa kakwano tsa Botswana ba kgone gore ba bone gore tota Batswana ba tshela ka popego e ntseng jang ha ba itumetse go iragalang jaaka gompieko re na le mmino wa Setswana re na le bojalo ba Setswana go supa gone gore ne re tshela yang mo Botswana mo nako e itileng. Mo nakong ya gompieko e le ga tshela rona re hetlogang le ga tshela rona re tseneng thata mo boranyaneng re latlhileng ngwao go botlhokwa di-event tse di tshwanang le tse gore bana ba rona ba ba tswang ko tlase re tle re ba rute ka gore ngwao ya rona ke eng re le lefatshe re bo re kgona gone re supe ngwao ya rona mo mahatsheng a mangwe ba tle go lemoga le gone go tla go ipela le rona mme e se go lemoga hela ngwao e ke kgwebo bangwe ba ira madi ka yone. Mongwe ba ba neng ba tsena moletlo a tlhalosa fa le botlhokwa ka jaana o somarela ngwao ebile ngoka bojanala. Bana ba rona ba ithuta mo go one ga ba tshwale rona ba bogologolo ba lebana le tse rutwa ke batsadi ba rona gompieno ke bana ba difounu mme gompieno mo diriwa ke fila gore ga ba tlile kwana ba tlo ithuta tse dintsi le tse simotse go le maabane bana ba tlile kwana ba tlo ithuta ka mainane ba ruta mainane le dilo dingwe tsa Setswana hela le gompieno re ha re tlo lebala mebino le dilo ka go harologana tsa Setswana hela yalo. E re ka gote dilo makwate di kwa tabolola mo go ba bangwe kokomane e tswang ka tase ga kolotse go tsenelela thata meletlo ya mothale o ka maiteko a go ithuta mo bagolwaneng dikgang tsa ngwao. Lizzy Class, BTV News, Mopane. Kanyengwe ke re mokgatlho wa bapalami ba bommathutu dikuta wa Selibe Phikwe o na tsibogela kopo ya go ema nokeng bagodi ba motse wa Sefophe ba bontsi jwa bone ba sa kgone go goroga jalo kwa ditlamelong tsa tshedilomele. Ka matlhatso mokgatlho o ne wa ba beela semmuso tota o ba beela semmuso mokgatlho wa Sefophe Wellness lefelo la itshedilomele le le tla dirisiwang ke bagolo ba motse go sedilomele. Maiteko a lebogile jalo ke moparlamente wa kgaolo ya Mmadinare yo e bileng gape e le tona wa dikgaolo le tsa ngwao re ke Tlhalefile Motshegwa yo tlhalositseng maikemisetso a puso a go tla ka methale e harologaneng ya go ema nokeng baithaopi ba ba tlhokomelang balwetse mo malapeng le ba bangwe jalo jalo. Re tshwaretse ba Sefophe re tshwaretse setšhaba sa Sefophe le la go ntse jalo go bolegale go bona go dirilwe yana na ba ile e tabe se ga Sefophe e tabe le ga Batswana bo tota ga se gantsi o ethela bagolo ba ikgobokantse ba itshedile o ethela le rona re itshedila re bata dijeje re bata gore nne fit mme bana bagolo bona ga banke ba itshedila selo seo se be se re tshwenya thata re le Phikwe ba ikase be re bona gore re tle re ba thuse mme ka gore re na le primary health care jaanong e tare mo nakong e khutshwane re be re supa bokaedi ja gore yaanong primary health care jaaka re tsere ditleliniki lona ba ba home based care le ba bangwe la go engwa nokeng ka tsela e ntseng jang ka ebile tiro ya lona ga motho a ka ele ba gompieno e nna ekete e tetse boithaopo mme re lemoga sone seabe sa lona gore go tokafadiwe le dikatso.
a re tlolela moseja ga mawatle tautona wa America Donald J. Trump a re lefatshe leo le tla nama le tsosolositse go tsenngwa mo tirisong ga lekgetho la 50% la dithoto tse di tswang kwa lekgotleng la mafatshe a Europa le ne le tshwanetse go simolola kgwedi ya Seetebosigo e rogwa fa ditherisano di santse mo nakong eno di tsweletse se se tamorago ga gore tautona Trump a buisana le ka mogala le moeteledipele wa kgaolo ya EU Ursula von der Leyen yo go boletsweng a irile a bile a ipaakanyeditse go rerisana. Trump o ne a ntshitse matshosetsi ya go simolisa lekgetho leo mo ditotong tsa kgaolo ya EU ka jaana a re kgaolo eo e dingalo mo mererong ya papadisano ebile go ntse go jwa ga tshela ga bontsoma le fa go ntse jalo go boletswe fa go buisana ka mogala le von Leyen go ritibaditse seemo ka jaana tautona Donald Trump a feletse a dumela go tosolosa go simololisiwa ga lekgetho leo go fita kgwedi ya Phukwi go bolela fa von der Leyen a gateletse botlhokwa jwa tirisano e kitaneng e pope gareng ga bobedi jo mo go tsa papadi ba supa fa lekgotla la mafatshe a Europa le le malala a laotswe go tsweledisa dipuisano tseo ka bofefo jo bo kgonagalang. Ka go rialo re akogela kwa go ba metshameko kgaitsadi yake Liza o sekeng o go tshotse. Ke a go leboga Benson motho e tshomadume na ke Liza o sekeng ka dikgang tsa metshameko mepego e kwa setlhweng ke reng ditlhopha tse pedi tse di lebaneng ke selepe sa magagane tsa Desert Ngau go tswa kwa Tsabong le setlhopha sa St Diamonds sa kwa Hukuntsi di ne di thulane mo motshamekong wa Ligi ya First Division ya Borwa ka mahelo a beke la setlhopha sa Desert Ngau se ne sa fenya motshameko ka dino tse tharo go ile ngwe ya St Diamonds fela se santse se lebanwe ke kgwetlho ya go halola selepe ka jana tatlhegelo mo motshamekong wa felo e ka ba busetsa gape kwa leking e kwa tlase a re utlwe dintlha ka botlalo ka Khumiso Maphanyane. Dino tsa ga Oratile Khupa o Nkarabile Lobeko le Koketsong Phokoti di ne tsa tsisa boitumelo jo bogolo mo balatering ba setlhopha sa Desert Ngau ka jaana setlhopha seo se ntse se sa dire sentle bogolo jang mo gono sendino le go henya metshameko ha supa boikwathao ka se se diragalatseng setlhopha sa gagwe mo ngwaga mokatisi wa Desert Ngau re Blazer Mothale o supa ha ba ka bo ba se mo mathateng a go halola selepe ha tshameko ya bone ya mahelo ano a beki ine e sale e nna jalo go tswa tshimologong ya ligi. Everything went to our plan because it's been long, we've been struggling with goals. I think these three games, but we really tried. The win against North 1-0. I was so happy that at last we managed to have the goal. All along. Previous game we went away to Holy Ghost. We managed to play 1-1. That way we could not only a goal again. Dallas is talking get the maximum points. So besides that, Tina United no e le nngwe ya St Diamonds le maiteko a bone a go boela mo motshamekong tsa bodisilwe ke nako ka jaana motshameko ono setse o lebile go ya bokhutong mme mokatisi rre o hile bobebe a supa ha madua a bone le maemo a bone a kwatase a setse a netahaditse ha ba hologela kwa leking e kwatase re tshamekile game re bolwe ka diphoso tsa rona go morago se mo tsepele motshameko wa rona re le kwatase tsa go itharabogela mo second half re dire gone re le ka go tshameka mo le gore se tene se tse kgone go bona 2 goals bo re first half se mo logare re nna so relax ka morago goalkeeper a rena e boile phosonyana e le gore destiny ya kgona go tsaya ke tare ka la bona wa beke e tanye setlhopha sa Desert Ngau sa thulana le sa Jwaneng Young Stars e le motshameko wa bone wa bohelo mo leking ya First Division South go leka go halola go hologela kwa tlase. Khumiso Maphanyane, BTV Sport. Re sa lefo setlhopha sa Tsetseng United se tlhatlogetse kwa leking ya National First Division ya Borwa morago ga go fenya metshameko ya sone yotlhe ka boraro ya go tswa mang go tsena mang ya kgaolo ya Western Block. Penyo eo e totobatsa ha bomampudi bao ba leki ya Kan Region ba fetsa kwa setlhweng ka dintlha di hera bongwe mme re utlwe pego ka lesego mo kwa isi.
setlhopha sa Tsetseng United se butse diphenyo tsa sone ka go fenya setlhopha sa Lekgwabe United ka dinno di le 2-0 sa nota sa Tsabong Red Lions ka 1-1 pele e totobatsa tsela ya sone ya go tlhatlogela kwa ligeng ya First Division ya Borwa ka go kgatisa setlhopha sa Gantsi Swallows ka dinno di le 4-0 ka jalo ba tla emela kgaolo ya Western Block. The boys did well. The boys did well. Mind you, it's their first time go tla go di promotional games. The whole team. Setlhopha se nkile sentle ke le gore ke lantla setlhopha se iponna phatla mo metshamekong ya go tswa mang go sala mang go leba go ligeng ya kgolwane. La bofelo setlhopha se tshameka metshameko e megolwane ka ngwaga 2003 kwa metshamekong ya Coca-Cola. Swallows in the history of football ya Botswana, not the history of football ya Gantsi. History of football ya Botswana ke la ntlha ya go di promotional games. Ba tla tshamekile botoka. Re simolotse sengwe le sengwe hela re na le passion. Re simolotse hela re ikaeletse gore we want to win the league, but we managed to win that league, and then re sena go hetsa that league re ipolela gore ra hetsa, and then we ipolela gore we are going to win these playoffs gore khona go tsena go First Division, but we managed go win these playoffs hela ka ne re simolla re ntse re batla win playoffs. Modulasetilo wa Western Block Rre Keleme ba ga kgametse o tlhalotse ha itumeletse tirisano mmogo e ntle e supilweng ke bana le seabe ka go farologana. Metshameko e ke ne e le go godimo thata, ditšhimi tsotlhe di ne di taisana boratana di batla go palama yaanong mme hela ne re sena dikgwetlho dipe tse dintsi tse e leng gore ga gongwe o ithela mo kgweleng ya dinao go na le gore babogedi bangwe ba ka ipeletsa gore dingwe ga di a tsamaya sentle. So we are very happy that ga gona any incident. Babogedi ba rona ba ne ba itshwara sentle le bona ba tshameki tota go ne go sena kgothagotano e ntsi thata. So neelano ne e le ntsi thata mo di-supportereng le botsamaisi ba kgwele ya dinao. Setlhopha sa Tsetseng United se ne se phadisana ditlhopha tsa Gantsi Regional Football tsa Gantsi Swallows, Tsabong Regional Football sa Tsabong Red Lions le sa Hukunzi Regional Football sa Lekgwabe United. Le se go Mokwaisi, BTV Sports, Gantsi. Mothetso ka go rialo dikgang tsa rona tsa metshameko tsa nako ya bosupa di wetse nna le wena re kopana gape kgantejana ka nako ya bohera bongwe re di go neela jaanong e le ka teme ya sekgowa mme ka go rialo Benson o eme sentle gore gakolola dintlhakgolo tsa rona. Lefatshe leno le itamile go itepatopanya le go tlhagoga ga malwetse a pefela a borai. Mafatshe a Botswana le Namibia a itama go tswelela ka go aga seporo gareng ga mafatshe o mabedi. Puso ya Amerika e nama e mepele ka go tsenya mo tirisong lekgetho la 50% mo dithotong tse di tswang kwa lekgotleng la mafatshe a Europa. Wetso ne di le kalo ga go di hela nako ke yone nna ntse re patapatile mme re tla bo ra go hela ka go batepolo ape go utlwa ka maemo a bosa. Ka dinako tsotlhe ntšanyana e sa bogoleng e tsewa ke bophiri a nne kagiso. Bagaetso madume nka mogela ka seemo sa loapi nna ke khumo se se monaka maitsebeng ano maru a bonala mo mafelong a mantsi a lefatshe leno ka tsatsi la labedi re soletse re bo go bonala dibata tsa maru mo dikgaolong tsa Nghabe ga mmogo le Boroja Kgaolo a Legare bokone jwa Kgaolo a Legare bokone botlhaba ga mmogo le ko Tšhobe gone re soletse re bo go thibile ka bontlhabong fa mafelo a mangwe a lefatshe leno gone re soletse re bo go apogile mo moso re soletse re utlwatse go le tsididi mo dikgaolong tsa bo gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatlheng kone ga mmogo le Boroja Kgaolo a Legare re soletse go tsa selekano sa botsidi jo magareng ga bone go ya go bosupa mafelo a mangwe a lefatshe leno gone re soletse re go utlwatse go le tsiditsana mo mosong mme tla re mo tsamayeng ya letsatsi go tla utlwatse go le tsiditsana mafelong a mantsi a lefatshe leno ko ntleng ga dikgaolo tsa borwa botlhaba kgatlheng ga mmogo le kgaolo a kone ko e le re gone re soletse re go utlwatse go le tsididi mo tshokologo re soletse go tsa selekanyo sa 21 mo dikgaolong tse mme re le ba tsatsi la boraro le la bone mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatlheng ga mmogo le kgaolo a kone re soletse re bo go apogile mme go utlwatsa go le tsididi mo tshokologong ko gantsi le kgalagadi le gone re soletse re go bo go apogile ka tsatsi la boraro le la bone go utlwatsa go le mololo mo tshokologong fa ko Tšhobeleng gabe re soletse re bo go thibile ka bontlhabongwe ka tsatsi la boraro fa tla re ka tsatsi la bone go bo go apogile go utlwatsa go le bothito mo tshokologong ko Legare le bokone botlhaba le gone re soletse re ka tsatsi la boraro go bo go thibile ka bontlhabongwe mme go tla bo go apogile ka tsatsi la bone go utlwatsa go le mololo mo tshokologong ke sone seemo sa loapi
a ene boroko. Phetogo ya seemo sa bosa sa loapi e gompieno letsatsi le kgonang go tserema le hisa